Pini Kaziranga National Park mate kahora along MP Goraf Gogoi kebang ahut eco sensitive zona puthak mai ke padopon ahut mai judet pen KADCC amaiphu KC Ex Em Raton tia ahin pen dolamara angkang late longminder terang son of Tarzan terang ahem kahumri kebang ahut proper dolamara town along pherangke tumaphan Ex Em Raton ingti ahin pen chingki chethan padopon Chinki Jethana Sai, Jutpen, Pherangke athengno KADCC amaiphu mate Ex Em Raton ti ahin pen, BJP Party, Kichokche lapen Dorbaguri constituency angkang along, Kichokche aputhak pinang an, Kachipatu joy lamthe hektekan. Lasang ton pen kaningja lamthe arjupon sinang, News Text Report, B News 7. Richard Tok bige pupuke, Dorbaguri dam tingai dangne, mo election hulo pute, dampo, hoptai siapeng, poisa ron damlo pote, election समय के हाई लोग सिपुपु कांग्रेस तुमसी डेवलपमेंट के क्लेम बीजेपी तुम क्लेम से बीजेपी तुमके मात्र अदानी अंबानी च ये तुमकी पीटी कांगा सांग जितु हलांता 35 केजी नुटन के लॉन्ग ता नके पास की येंदा चबो सुधु बोल पुंगदा भुतने लॉन्गले फेलांग पेगरी ला लॉन्ग सांग टिपा फुल लॉन्गरी मोते मुके नाली तुमना के मुनिता वांगा बांगले नाली तो खेती बाती ता वीर एतु सिपु पसिला सो काउंसिल इलेक्शन ता में रादा तुम फान चेडक तक तदो तयलो dolamara anangi bolke muni tum ki sung ke boy ki thike jang hadi je piju portu na song ki sung ko do la siwang bai ape mena program pini bangke kahora long jitu Assam Pradesh Congress Committee president hoipen deputy alopi Goraf Gogoi hoipen la jitu protest chido so protest bangke je eco sensitive zones jitu ke parlo je aprang pen kilometer cap ando non bangke kilometer kabadin kilometer isibet ansi non bangke pakompo so bangke ni tum bangke aputi polam kali a protest la pen itum jitu la bangke ni kichidon dun thek the bangke la ke ladak lang et lo pute la ke development fund kali la bangke ladak ke actually ki bi nai epilo eco tourism se da promote kori nai ladak jitu organic jitu farming se kori nai muni tum phan ki e karlan lam khoi se dak thanai ए चेक के त रोबोर के त चा के त खेती बाती हदी लाइ से लदाख थाने ऑफिस तमे लहाय पक्लेम क्लेसी नन बैंक के ला जीतु बीजेपी सरकार तु बेलेग अदिम पेन हरमु हरतार मते रो मटेरियल्स के बांजी जितो लंग तुम अतवारा बेलेग अदिम आवे ला बैंक के कुपिलमा प्लेन डिस्ट्रिक्ट पेन के नहक तार लोंग सांगति के लोंग थाइबे नमे कार्बियांग लोंगा लोंग का दो कबे इंगलोंग लंगरोय लंगजेंग आन कि पाथी काम से क्लेम नॉन बैंक के लागे इसी बिदी कांगलिम लपेन बिदी लांग नो काम से क्लेम नॉन दोलामारा लो pherangke arlong sang tipur phete rengun elo walam ke tahla ke inu bhani se reng chodji dagang si eco tourism promote lo plote ke karlan promote lo pote di हजार muni se dag rengi ke lapen la so sang ti arlong ke phur pena bank ke muni da tu ningkan cap maximum si reng chotpo baki ke aduk arlong sang ti lahai pensi longle phelang da phengno po khiti bati da phengno po jong si pusar pisara din menai pitikan lang le mo awe soi suda deng nei pulote ladak bangke tum eco tourism la penitum jitu la organic plantation la penitum horticulture na si RDP ponei pathe ponei non he jong la choklema di ma belo muni datu non bangke la so langroi langjeng chi thinglo mesen lo muni to ma khelo pen ha gulhat district ha jurhat la lom pen ang tame arlong ke lok la pen sangti hal hai hedi nang kelang ji phan muni tum dak ke bang lang chingdu la pe tunga chi nai ba ke the nai dim bang hedi ni tum kar bi tum ke duk da ni tum bang ke protein na substance ope ne kimu ador ke so ta ha japan mudi son wan thek aleng tum ke la pe ni tum ke protein na bostu kai okchana mune ni tum la pe na kai ma jitu soyabin ador ke so ni tum chonam de the la lang roi lang jeng habi da de lo putte ni tum ke kichulong le mal na rispo halapen itu bangke oke plan na memiladi lasi jitu la so development jitu ki pakom po bangke di eco sensitive zones 10 km 1 km ki pakom bangela ke ajab takali ofista bunia tumha business tumha jitu arlong sangtia sendiget na pen jitu ladak inglong arlok ki pavio ji phan abidi la pen ladak hatta ne do jitu animal corridor adelong ki mi hadi halaso arlong kibung epen ambani andani la pen company tuhan ki piye pen bhere thang tawe ni tuhan non bangke udong nang puri po khali nang pakuri po arlong arlok pirthe habit ingnam
pabir polo tu la so pasi ni tum bangke kunu poide cek la bangke ki pabir akam bangai poide de la so lam lo pini bangke dikhai doge litum dwar bori ang kanglong sitami non ruling sarkar dom pen ong dum nino mangke development tami claim pom dom lo la so long congress atum apen abangke anti development pusi BJP atum development claim lo plut hedi jung ami thang masi claim chot BJP atum claim lo pute ni li dolamara rang lo pute ke theklong bangke ho ladak murti si ladak murti si baki school anke congress adini tumsi claim lablo lapen ka do kabe towar board jodi pen ladak anta towar ga suni tumsi claim lo lapen delong mokhada ni tumsi claim lo ala tumi pini ani ta delong hum da claim le ladak mala si pen ha ki ko kahora na atowar mokha dadhora na atowar mokha hadi plus na toata ili tum hut proposal piat la ta inkan lab kente matro delong isigatsi non phig long chalo lasi congress tumsi development ke claim BJP tum claim ke BJP tum ke matro adani ambani cho itum ki pt kanga sang jitu halanta 35 kg nu pen ke long ta non ke 5 kg enda chbo ala soni tum sar jitu old age pension ki pi widower pension ki pi la penang part atta ke do korjang nan ke do ke de ready ala so ta suri cap ki pi lain ta ve non ke lasi la tum development ke nili thelong le tang li tum na tang thelong le development la pen development pulit hedi delong kim chot school kim chot chali development pulote kithi ke jang ko anlo ke kom wan muni tum si kiching thur soi ke dolo economically ko anlo kereng hala bangsi lang nai kithi ade ko anlo ke kom education lo bari ko anlo la pen la tum han livelihood ko anlo ke hala si ahok pen development la la BJP tum ki pu hedi Tuduni li theklong ladak local emisi non do bom bang ki pu ha congress tum ke kam khe isining du bang ke non la ha congress adin pensi ho silonian pe dak kahora antame je gupiloma lake state highway phan pian lo nili tum delong kim e da phita non ni kan kep ang bo ta la tu toari kim patang dekhe non bang ke kham khe do asam mala bang lo non chok lo sala so asam mala bang det pe na phita muni da tum han towar pithe ka do kare ke bang hu ke bok tera khiti bati do lai compensation ki pialam tawe ki phur masi phur bang he mari tame ke pakeng masi pakeng lai chok che compensation pinai ke lai da lang tum thik pipe ke aling hang ling ja kwang do poling se apok ke thepen ki do ko so phan bear pon da bang chok che congress din hula sona ve kasila ke development kali la pen non la ke claim tame ha jitu state highway ku pidat congress din hedi la so chi ke claim on chok lapen congress tumge badha de nikan kep people of claim ke de non jitu ke claim yu congress malang tum claim thek onsi ke blame mat ke kwai bang ke ni tum se don de sir la along song ti pini ba mon et tong te la to war pini semar lo tong te along song ti kian kedang sot te yong se bon el te kunat si kubang pusat kan patame conservancy la bang ke government tum mathana government tum si mathana pe aprang neli tum da claim bom lo la son si dam bom lo voi hits tame nang ahok pet la suke claim ye phan bang se di nang sen jitu ko sensitive zone bang pabe dat si ang ton arlok antap ang ton ping pur adi bang kuna le chi don nok pe na ban non dak kar biang long pe ni ha manipur pe the ha nagaland be the di ha mizoram be the hu arunachal be the ha tezpur be the ang ton dang kar biang long hoi pen si lai towar mukha banai nang pom chok che ke la basini tumsi kupiloma ni tumhanse daina ena poma ni tumsi lahaya mokha anke kupiloma papleng nun poma kali ni tum lahayong si jut erlo pute moke state le long ta belo kupilo ni tungi dopa tambak malahaya revenue ta meke long ima longa state government nu sang ton ne chalai lab pasila bangke tuliram long hang ke thek ke lapen tuliram long hang mi thang jitu agadi ki chubasai phanchok lapen alang bangke himonto ki pu aling chol la jap tami thang ke thegre la so joine si ke badhao ne joine si alang ka phere corruption do pingmati badha lo pote ga jalang beng chok nam phang ke hala so ke ningje pig lo ke ni gp non bank ke ang ton pe ra kheng no kam nok ni claim lo non boyong si ke hai lo pote 2027 ang bong ke di jitu all the tarapung borpung puna rare earth element pe di je platinum puna uranium puna jitu arlong puna sangti puna granite puna ang ton pensi borpung tarapung mukha anta kipur po nali tum chini ne la so towari po me chhok thai uram long ha puria to ale thesum long le phelang chelai po chudhu borpung da phutang ni long le phelang
pegri la ta long sang ti pa phur long ri monte mo kenang li tu managi munita wang abang le nari tu khiti bati ta vir etu situ pasila so council election ta me rada tum han cherok tok padot toilo jong sin itum non dhui jong si pare mun e pulote hat dil hilong na theglong lobo loke charli adim jitu school mo khata ko ane 78,000 ne ko ane bon elo asam long lok ta 40,000 ne school bon elo la si la ke kimesa ka kam kali non itu mah julong hala ani si kupilo IPP pune kupine party tum tame rajan timung tum hai ha tum ta post lo ke richard tok bi ke pupu ke dor bakuri dam tingai dang ne mo election holo pute dam po hoptai si prang poisa ron dam lo pote election tame ke hai lo si pupu puna poisa lonte lage along sang tie poisa non hala jitu isia party tum timung tum rajan timung tum ki puha isi se sakuri ne chi ne de 6 lakh pen 12 lakh tiada pot kicu kicu yoro posa pangnum dur dah lo monang ron po muni tuman pasung polanda lo pasti rada tum simon sinang po kongres jong sinang ve pulte kiddu kela tu kontrak atum puna sakuri tum puna la son si ang ton pen sungbom po kalbing long tak